wiyoberewe neza ubugingo ndaririmba kandi niyobowe ndapfukama agasenga. Haleluya. Uyu muririmbyi yafasha cyane kandi iyo muririmbye numva nantarahangigeze. Amena. Imana yacu nishimwe. Ndanezere kubana namwe ndamaze urwaye urumva ko ntarimba neza. Kwa Mungu sinaje nari ndwaye kandi narabishaka ariko kuva ntibikunda kuva amagara arangiza. Ariko Imana yacu ishimwe ihabwa icyubahiro. Hama tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku rugendo rwo kujya mu ijuru. Aha twese tuba turaha turi mu rugendo. Tuba turaha turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Iyo umuntu yatangiye urugendo by'ukuri ntiyirengagiza guterana kwera. Haleluya. Hari amateraniro y'abana b'Imana tuvuga ngo guterana kwera. Iyo twaje guterana kwera marayika bahari ajyana raporo y'uko wateranye. Marayika bahari y'uko waje ku masaha. Imana idufashe. Ibyo bintu rero waba ujya ubikora utabizi ariko hari icyo Imana yabimviriyeho. Ndashima ko yagize ubuvugishwa hari icyo Imana yabivuzeho guterana kwera. Imana umurongozi wakora aravuga ati sake ukakiza sakuru usanga marayika akayapfuka. Urumva no gutegura indirimbo ariko kugira ngo nzi y'Imana ukavugira ngo nibyo turi kugenderaho. Imana yubaha uburongozi. Umurongozi akavuga ati uzatwinjira saa 3 ukakiza saa 3 usanga marayika akayapfuka. Icyo ni ikintu Imana yaduhishuriye yuko ryinjiyemo cyane byaza gufata ku mwanya munini ariko mbizi neza ko ariko bigenda. Uko rero nahaye ku ijambo guterana kwera kw'abana b'Imana. Turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Tukiri aho tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku nzira. Uburyo uhagaze mu nzira ubundi turi mu rugendo tugenda dutambuka dutera intambwe. Amena. Hama rero kuri uko gutera intambwe tujya mu ijuru turafise umumarayika kuyobora umumarayika kurongora namwe muyera atanga raporo y'ibyo wakoze ku munsi. Ariko hama rero turi mu rugendo. Iyo uhagaze muri urwo rugendo neza mu ijuru barishima mu ijuru baranezerwa. Ayo utera intambwe usubira inyuma mwe muyera aba yabibonye atanga raporo. Ibyo ni ibintu biba mu mutima w'umuntu. Haleluya. Ibintu biba mu mutima w'umuntu atari ibintu marayika yenda kubaza undi muntu ahubwo muba muri kumwe muba mugendana ku bintu byose. Reka dusome ijambo ry'Imana. Sabisoma mu gitabo umuhanuzi Yesaya ibice 35 kujya mu 8. Mirongo itatu na gatanu ku murongo w'umunani aravuga ngo umutwe w'amajambo aravuga ngo imigisha izoba mu gihe cya Mesiya. Umutwe w'amajambo aravuga ngo imigisha izoba mu gihe cya Mesiya. Ku murongo w'umunani aravuga ngo kandi hazobayo inzira yagutse. Iyo nzira izokwitwa inzira yera. Abantu imitima ntibazoyicamo ariko izoba iy'abantu biwe. Abayicamo nabo hobamo ibijuju ntibazozimira. Umurongo w'icenda aravuga ngo nta ntambwe izohaba, nta gikoko na kimwe c'inkazi kizoyigeramo, nta bizoyibonekamo, ariko abacunguwe nibo bazoyicaramo. Nibo bazoyicamo. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni baririmba.
kuza umutima bizobunga. Amen. Inzira y'abacunguwe yariyo. Inzira y'abacunguwe ni inzira y'abera b'Imana bacamo. Ngo kandi iyo nzira izaba ari inzira yo kwera. Abanduye mu mitima bazoyicamo, naho baba ibicucu ntibazayibonekamo, izaba iya ba bandi abagenzi. Bazoyicamo kubera nje nawe uko twihanye, uko dukora kose Imana irakuzi nanjye irazi, ngo abandi imitima ntibazoyibonekamo. Ko niyo yabihambye igikoko cy'inkazi kizoyicamo. Imana idufashe.